ایوار باش بینرین هجا خوش تیوی بینرین بادینان ساد بینرین ایوارا بادینان خوشحال اینجا رکادی اما این گشتین فکودو جبوی پیشکش کرنا برنامه هوای روشانه ایوارا بادینان بینرین هجا و کوین زانن کو اف برنامه روشانه را بیتن میوانداریا کسانه که یانم بیشین چند کسانه که بویا که الویری گنگشا بابته که بیتا کرن و او گنگشا بیتا جهی ورگردنا چند مفاو پیزاینا بومه و هواین هجا خوش تیوی وەکو هەرجار پشتی بەرنامە دەست بکات بهینێن بینەرێن بەڕێز چین پشتی چەند خولەکەکە پەیوەندی مەبکەن و ڕستەخۆ ئەتگەل میێوانی مە باخەبن میێوانی هەر جارێکی بیتم بۆیەکی هەر پرسیارێک و تێبینیەکە بیت لێ هەر بێژم هیویا من ئەوە هەر پەیوەندیەکە تێت بلەش بابەتی دەرنەکەویت چونکو ئەم ویدەمی نەچارین ئەپلێبورین وەوێ پەیوەندیە قوتکەین چونکو بەرسەڤل سەرنەدەدان مەدوێت پەیوەندیش بابەتی دەرنەکەویت بۆ ئەبروکەژی و پتر خزمەتکردنە هەوەین هێژا و خۆشتوی ئەم ڕابووینە میێوانداریا دکتۆری زۆر بەڕێز دکتر ادریس حاجی تایبەتمەند نەخۆشیین شەکرێ و تەماندەمدا ڕێڤەبەرێ نەخۆشخانە بەرێ سنتەرێ نەخۆشیین شەکرێ الپارێزگەها دهوکێ ئەبروکەپ ئانەهیا خودێ ئەم دێ بەحسێوی چەندێکین کا نەخۆشیە شەکرێ چییە کەنگی تێتە مرۆڤی کەنگی ئەف نەخۆشیە المرۆڤی دیار بیتن چاوە دێ مرۆڤ زانیتن کۆ مرۆڤێ تووشی وێ نەخۆشیە بووی ڕێکێت چارەسەریە چنک و مروف خو چاره سر کردن گهدانا ویدی چند دی مروفی چاره سر کند چوناش در و چه چاره سری تیدا هیا اف بسیاره چندین بسیارین دین وکی وادش دکتوری بررسی نکردن هینین هجا وکی مگوتی اتشین گهداری و بینریا مبکن و تماندم دا پیوندیجی مبکن دکتور ادریس دست بکی تو گله بخیراتی سر چاوا برو که بوی وارا بادینا زور ممنون سیدا بو وی میوان دادی و داخوازش خود مازند کم اف برنامه هر سر کفتی بسن و نفسی وقتی دا از داخواز سلامتی با همین نخوشات کم تایبت اوان نخوشا اوید نخوشی ها شکره های زور سپاس دکتور ام الدسبی که پیناسه که بدین سر نخوشی ها شکره یان ام بیجین او کسی توشی نخوشی ها شکره بید ام چه پیناسه دین سر وی نخوشی بله راستی سیدا نخوشی ها شکره شوان نخوشیای دوم درشن بیشتر یعنی میجا اف نخوشیای هاتیا دیار کردن او جی حصاد اکو یعنی تعریف دن آن پناسب دنه هکا رجا شکلت ناف خینه دا زیادت بتن طبعا قال نخوشتين بیشن دکتر ام نزانین یعنی نخوشیا ما چیه یعنی ناف خینه دا یا ناف دست نویج دا از بیش مهمی گدارا آن بیش مهمی نخوشت خو اف نخوشی ها شکل نخوشی ها که ریجا شکلت ناف خینه دا زیادت بتن ما حد که های وقت شوی حدید بودتن ان بجنه مثلا تا نخوشی ها شکل های آن تنینه بله سیدا زور جانه دکتر نیشان نوی چنه چاوا ایگی وکی میان هر کسی که دیده زانیتن که اف پیوین جنابه تا گوتین ویگا ویل سروی هاتین سپاندن و اف نخوشی ها لیدیار بید اری نیشانه که بر وقت المرو ویدیار بید که هر کسی که آسایی هزر بکد از هزر کم مثلا اف نخوشی ها لدف من پیدا بوی دست بخوبش من بیشین مراجعتی بله راستی سیدا نسبت اودی یعنی اعراض توی کن بیشین کنی نیشان توی چنه ما هي الزوروكا يعني العمري 30 سالي كيمتر اعراض تواتشنا او نشان تواتشنا اولا قالك نخوش بشعور تهناتية كتن وقالت اشتادس آوه وتنفسي وقتي دار دبينتن خاص هكذا كباب شارزابن دبينين بچي كهاري زعيف بتن وقالك خارنت خوتن وحتى يعني مزاجوي انجي نفسيتوي قالك يا اودي اعطيك شوية اما نسبت هكا 30 سالي كيمتر بتن انزار كابتن العملية ماستر يعني مثلا 30 سالي بيها هندجا سيدا 5 ساده چه اعراف نينن يعني نخوش ديتن چلنينا مجرد يچوي مثلا بشكلينا كادس آبيا كري يعني التهاب كابو چه بوي يچوي چرا سريا بي التهاب بكتن تفحصا كده ديار بوي انجي بشكلينا كده ديار بوي بنخوشيا شكل هكا ام بيجين 5 سادش نخوشی شکل نوع دوی یعنی 30 سالی و چه نشانی بس هنده جا نشانه توی نفسی و نشانانه قبل عمل بچیک چه بن یعنی وچه که مثلا گل آبی بخوتن یا گل خارنه بخوتن نفسی وقتی دا وزنوی کشاوی تخاره حتی اشتی میگوتی نفسیت هایی گل اکتیک چتن و گل خارنه اشتی میگوتی تخوتن و گل آبی جوت خوتن زور جان دکتر گلک بسیار الویری ام بیجین پیداد بنیه لی
از دی و بیش متعبد کو جه سرنجی بن جناب تبحثی زاروکا کرد. بله. زاروکی چه اگر چه بید که حتی زاروک توشی نخوشی یا شکری بید اره دایک ام بیجین اگر کو هکر الدایکی بید یعنی تشتکی و صاربتا کد گلیک هک و حتی زاروک العمره کی بچیک توشی به نخوشی بید اکسی سالی یعنی ام بیجین می وتریان پیچه کم ترجی بلکو ام بیجین هندک عراثه بن حتی توش بید زاروک. بله سيدة. سبارة الزاروكا طبعا حتما نخوشيا شكل الزاروكا ان بيجني نخوشيا نوعي اولي ينجي جوري اولي حتى نك سيدة مجرد نظريات يعني فرضيات كو ان بيجين كو اجرك معلومه هي بو في نوعي بوشي الزاروات شدبتن نهي معلومه بس هندك علماء يعني هندك زانات بيجن احتمال البتشيكاتي التهابك تشبه البنكرياسي وجا عندك التهاب وكي التهاب الزركي وكي عندك سوركا وكي مهم عندك التهاب دوارسي تشدبن بتا اگر بو پیدا بونا شکر پشتی هنگه يعني پشتی فتره كيش في التهابه وهندك جي نظريات بيجن احتمال مثلا اف بچيكا معرض هندك مواد سامية كيميائية ببتن خاصة اف جهت قالك مثلا قالك مواد كيميائية كاتلين مبيدات واتشتت توصل وهندك جي بيجن حكى مثلا بتشيكي زاركينا خو سيدا شيري تشيري خاربتن بس اشتيان بيجين سيدا أبهمي فرضيات حتى نك علماء نجهشتنا هندي زانا نجهشتنا هندي كوبوتشي اف نوع جورا الفازورات شد بتن حتى نك نوع معلومة سيدا زور جان بین الهجا الویری درگه پیوندی آده تفکرم بوده که هر بینه رکی بیتم پیوندی کرد دکتور از دخول پیشکم بجین سر پسیارا را چین و چین جه که دیگه گرن که بری برنامه ما آماجه پیکر بو گلک جاره دکتور خلق گوه خود دتا گود که امی هندک پسیارین دی هیلی نمده چین الویریش تا گرما و گرما برنامه گوه خود دتا گود که دیشت عرده که بلکو ایکی علاجه که خود مالات تو وی بوچید خود تو بوچی گوه خود ده فرانی وره هوب که ها اهی افتشته افریقا کار اینا نوارکایان آخفتن السروی اوه چند ارگی وی مروویه منم بشین چند واجبشی سر نخوشی گهدانا وی تشتیب کردن راستی سيدا نخوشي شكله هاي نخوشة كجالك حساسة نخوشة كليد جارتن كاتش چاره سري بهايا وحقيقة هي آزادشي بس از اكو ديجن نصحت الهمي نخوشات كم كو هكا ايك زانا نبتن وهذا نفسي وقتي دا از وبرادر اقدار كم وقتي بين النخوشك مثلا درمان خودتن ووضعي باشه و يدبينتن مثلا خلكي خوش بوي بصحكتي مثلا حبكاكي ودقيتن بار بكسي دا قال جان نخوش من ديتي هات يدف من يقولي دكتور هندك يقولي من افي درماني نخو باشه دکتر بو نه حالا نه دکتر بو باشه ما نه دکتری داده بله ایتا بوش گوی خدایی گفتم دکتر احتمال تو به حبکه بخوی یا خاصتا دزیه سیدا دزیت انسولین یعنی گله جا نخوش ما کنترل کردی بار کنی نروش از یکی نبینم والله ایک هات مالی هم صح کردی از شناخت دانم مالات اما گوشت به شناخت دانی افشناخت گله که خرابه ده هستیته نظام پیتیکتن یا اند چاویتا کورکت یا جی مثلا گوچیس کرده دراستین سيدا از هكود بيجن رجاءك اخوي يا براني يا خوشكو براني بووا همي كسات كم كو هكا ايكي شولوي افتشتانا بتن از حس كم خوشوي تشتي بدتا باش ابي درگهي ان ابي بابتي بو زانايا بو دكتورا بيلن با افعل ما وافتشتانا همي خوندي لا هر ايك جه خود دكتور نبي ام خدمته وا خوشكو برات خود كان كسو كارت خود كان شكو كش منينه نخوشی ها شکلت مالاوی دانه بد نجا چل برایی توی بید چل خالت و مامی توی بتن از البار سیدا کس نیه نبتن نجا هکا کس زانا نبتن کتش تکی و ساجبت خود بیجتن از و همیان نصحت کم که خوش وی بابتی بدن پاش وی موضوعی وی بابتی پلن بونوش داره ده او چاره سریع که درست بوان خوش بکن تشتکی دیه هری گرنگ دکتر وقتی ایکی جنابتا ام بشین انسولینه که آن شرینقه که آن هر ام بشین چاره سری که دتا کسی که برانبری و ضرر ویب که بید گل چیز که تو راستن یا چاوتیوب چنی آن هستی اون زال چلی بیتن بو چی دی اف علاجه بو هیتا دان اصلا یعنی ما از دی چاره سریاتا کم خواسته ناکشم یعنی نمانو هستی چون گل چیز که ویگاوی دکتور لی برپرسه و ویگاوی دی هیت اف دفته هر دی اف کشه هم بیشین بو دکتوری وگریده دکتور هنده کس ویگاوی وکی نریده که هم بیشین لی هات کرد نه بیشین نرید لی گله کس امد بینین چن
چنش در وی ولاتی بود چا ام بجین نشتگری کرنه یعنی گود که قوصه هیا کل در وی ولاتی نشتگری تیده کرن بو نمانا یا ام بجین بنبر کرنا ایشا شکری جنابی تا چواد بینید خلق چو هات یفدفته هر همان او خلقی بری؟ بله راستی سيدا اف گود که گله کتین و خاصة مع الأسف جي الجل قنوات الفضائية جي الدثمة نشد كان كل فلان دولة خاصة تركيا كو عملية كهاي بو كو نهائي أنجي بو بنبكرنا نخوشيا شكله بزانين سيدا بري هيفا كو نيفا أزو هندك برادر تدخل المؤتمر كي عالمي بود سرنسري جهان همي الدولة نمسا فيينا بو سيدا ام بينش رجع حاضر بون في مؤتمري از جي مقوت الجل هندا برادرها هندي ما ديتي سيدا ام محاضرة و اوديو مناقشة و ام حاضر بون حتى انك سيدا كو علاجك حتمي خاصة عمليات كو بو نخوشيا شكل نبو تطور كامازن هبو علاج انسولين دا سيدا دازيت انسولين دا گلك هبو انا اتا انكار كدن و باش يكا باش برا بيجوچونك باش هبو ناحية علاج حبكا دا سيدا كو گلك تطورات تنيد كتنت علاج حبكا دا يعني سيدا گلک حبکه نیدر کتیم بو نخوشی شکره کو بوچی ورگرد کو نخوشیایی درست بتن هک از تعریفه که اشتی دست بی که ما گوت نخوشیا شکره نخوشیا که دوم درجه سیدا یعنی یاد گل عمری چتن اف نخوشیا نوچت سیدا نهایی نوچتن بس دلگل حبکه و الگل شناقه دی کنترل بد درست بتن بس لحظه نخوشی شناقت خو هلان یان حبکت خو هلان دی جاره کدی وگر تبع نه وکی نخوشیا که وکی پسیوه آن التهابه که ام بجنه که اف نخوشیا مؤقته یعنی فتره که بسیطه نخوش دی درمان خوار گرد و دی چاره سری بس نخوشیا شکره بردوامه بینادت نبزانم که نخوشیا که دوم درجه بردوامه زور جان بله که حتی نکجی سیدا بری فتره که گفت كو عمليات تتكرن بو زرع خلايا جذعي و هندجا كو زرع بنكرياسي بس حتى كسيدا چه نتائج چه آنماش نهاد نكرن كو صداصت كو اف نخوشيه نميتن يعني همشين بيجين همي محاولة نسيدا بس نكا حال حاضر كو اف مؤتمر امچونه بس يعني بيجوچونه كو باشو هيد ناحية دا زيادة ودي حبقى نسيدا امي بي پیوندی ورگین دکتر فاقر عاد ایفار باش كاك رعد إيفار باش سرچاوی باشی كرم كاك رعد كرم كاك رعد دكتور چانی باشی ممنون سرچاوی الو كرم كاك رعد ما هو اشتهايا دكتور بسیاره که بله كرم بس بی زحمت چه نوعی سکریه هنه بله سکریش چه بیدن باش زور سپاس دسته خوش دكتور ام بري بسيارة كاكر عادي دين ام بحثي واحد كاكين ابي اتكان ناف چاي دا اما قال هجارة دي بيني اكدي همو حكي كتا ناف چاي دا دي بخوتن بيشتن بخود بينيتن اوه چار سري اري اوه شلاي هوا وتينتان مانم بيجين اوه تينا كرين و هر اكدي في ميزاجي خو بله راسي سيدا نسبة سبارات او حبكت كان ناف چاي دا اف حبكة چما تصيا خونينه و بارا پتر اف حبکهش قبل دکتر وتینا دانان و گل جاجی صیدلیه هتن سیدا یعنی اف حبکت متوفرن طبعا همین صیدلیه و مترسیاوی هست چه مترسی جی بو نخوشی نینه یعنی که نخوش بیت والله من حبکه که ناچای دا چابر میپکوره بون آنجی مثلا مترسیه که هی ولا پشهاز بودن یعنی گل جا نخوشی هاتی دفمه یا گوتی دکتر والله من گلی بوی اف حبکه تأثیر المتکتن از جاره کادی زبریم من شکر کی چه خدا از بیش ما برادر نخیرانه کن چه جوانه کن و مطمئن بن و اكود بیشن چه مترسی سرجیان وانینه هکه اوی حبکی حتی مثلا که گلاسه که چای بخون چن دوا سیاب کنه دا پیاله که جی چن یک دو کاپ کنه دا و حتی 10 حبکا 12 حبکا جی بخون چه مترسی بله چه مترسی سر جیان وانینه زور جانه کاغر عادی بحثی ام بیشین ام وگران نوا دست بکی چن کمال دست بکی جی گوتم ام پسندک بسیارن خو هل نافداله ما فی افجی گلکش فرابو جورین ام بیشین نخوشیا شکری جور هنه و اری اف نخوشیش چی بید بنمای وی اصلی وی هبونا وی نخوشیش چی بید سبارات جورت شکر نخوشیا شکر سيدا مسي جورت دو جورت رئيسية هن جورة أولي أم بجن النوع الأول يعني
جوری اولی اوه بس نخوشی ها شکری تتجارة سر کردن دزیکت انسولین دزیجی اول دف میتن اشکال انواعا یه های صافی یه زلاله یه های خابط هكذا شين مشا بينات خوش بجنبي مخلوط يعني تكلا وأف جورجي هاي صافي يعني الزلالة شكل ديالة وأفجي بجني خابط يعني تيرة الشيلية فاجورتنا دانان يتهنجي سيدا قال جان نخوش محتاج بيش دكتور أسنا شم دازير دانان أم فوا قلمات دينه أف قلمة انسولين أف قلمة زلالة باربتر أم سجد دينا نخوشي هذا وجبكي ويهيجي طبعا هاي كسكه شكل رصاصيه هذا عمل درجه يخابط سيدا يعني عمل درجه ب 24 ساعه شو كذا هذا نسبه جوده اولي قوه زياده دامن جوده دوي او تعمل واسي هي بتت سيدا هذا تنادون يعني علاج كده بحبكه طبعا حبيك جي اشكال انواع مايتين قالك مايتين يكبري خورنه ما يتهنجي تشتخارنا سيدا الجورة كدي ما هي هم بجن جورة دوغيان يعني أفخش كتنا أبد دوغيان هم دا جان نخوشيا شكريت خلال دوغيانيوي دا تشد بتن أف جورة تتحسب كدن جورة كي مؤقت سيدا يعني احتمال بشتي زاره خود دانتن نخوشيا وينهمتن بس جورة رئيسي جوره اولیه جوره دویه زور جان ام پاشی دی بشین که اش اصلی ویش چه بیلی دم وی پیوندی بر بگیریم پیمان ایوار باش من سرچاو براتوانی باش سرچاو من زور سپاس الو کرم که پیمان کرم که برا از هیو منه بله و سکریو من نانی پشتی خورنه 145 ابجا وحبكت دكتوري دوبنا من دكتورة كوك دريس دوبنا من عندك ديجا من ناخو وأسهل يعني إيكي كتخونجي أبجو يعني وقتي بيلو دومنا يعني نوكاش بخون درستا حبكت خواهد بين صادين يعني بزاف درستا دوتا بسيارك بله خشكو عزيز هما تو بش راس با حبكت خو بخو أو حبكي ما يداينتا دي قالك بوتات باش بن وحتى تو بشكل خود يعني أنت بري ولادة جنوبا بخون درستا عادية وقتي مثلا تو محتاج خود انك عملياتك بي انجي مثلا محتاج ولادة طبيعي بي تو الشيء بدمي نخوي حتى خود بشكل دادتا بشتي فترة كي بشتي وضعيتها درس بتن تو الشيء باشي مراجعة دكتور خود كي وهندك بشكينا بوتابكين كعجبا شكرات مايا أو نمايا شتي مقول يا خشكاخو بارا بتر بشتي خود بشكل داتن نخوشي ناميتن إلى الحالات كي هكا نخوشي أصل يعني نخوشي أصل ده نخوشي شكل هذا زور جانا بيمان زور سپاس بوده يعني نوكا بخون درست عبدالله بله تقول لي هبو بيمان خان بخو بش راس بخو دكتور زحمان نبيتم بوبي من بله سكريوي دايم 3 صادا و 4 صادا بله أبجو قالك يعني سعوجو خود بينيتن بل بيدخو خرج سفنوك نفيتن بله جيوي چنده؟ والله بجد كلها كيلوبين جوصة بله خدي عملي فيديوش كده بله شو ما حسكر جبو مبدأي سپاس بوده پیمان بله اسيدا او شد باب خو وجا که بینتن وید ایلا دکتور بینی بله اسيدا چکو عندك بشكلين تاينشتي ما قلتي يعني احتمال اف نخوشه محتاج حبكه بتن احتمال محتاج دزيت انسولين بتن حسب وضعي نخوشي كان دخازوي چه يعني امشين بو بشكلين بكين وبظن كان حتما كان علاجي چه زور دكتور ما قلتي اصل دا ام بيجين هبونا نخوشيا شكري چه اگر حتی پیدا بید اره نخوشیه کادی هگر بیت امرو بید اگر کو نخوشیه شکری چه بیتیان همان دم بشین برو واجی هبونا نخوشیه شکری دی بیت اگر کو هندک نخوشیم دیجی الدف من پیدا بید بسیار تقلق جوانا طبعا اگرت سرکی الوید عصره يعني اوید سردم انتداجین خاصة جور دوی سیدا بار بکه بار بتش قلبی چد بت قلوی اگر که رئیسیه یکود بیجن بو پیدابونا جور دوی نخوشی شکره هندک فاکتر هندک سبب دیت هین وکی هندک نخوشیت غده درقی ام بجنانجی و غده نام جسمی دا هندک ایش دیت هین و هندک درمانت وکی کورتیزونات بنا اگر هندک عملیات هکا بنا کرند البنكرياس دا مثلا البنكرياس خوش دزدتن طبعا البنكرياس ام زانين كو او عضو انجي او
هكو بيجن بمسؤولة إفراز إنسوليني كو شكلت ناف جسمي دا تنظيم كتن هكا بنكرياس إنساني نميتن دي توشي نخوشيا شكل بتن بس عصر حاضر يعني أفت وقت امتداجي بارا بتر سبب رئيسي قلوية طبعا النوع دويجي وراثته إنساني يعني كارتيكرنا خوها وراثته رئيسي هي سيدا بس ما جوري أولي لو شرح كده طبعا شو كارتيكرين وراثتينينا بس جوري دوي وراثات تأثيرها هي قلوية تشتدي أبت مجوتين كعملية كهبتن يانجي مثلا هند درمانة وكي كورتيزون تخوتن درمان توصا كارتيكرين سر رجال شكلت كان يانجي مجوتي هكا هندك إيش دي هبن أبت أم بجني غدة صماء اتنا جسمي دا هنده جاد بنا كارتيكرين بو پیدا كنا نخوشيا شكله جور دوی بسیارته يعني باشه دوی کو نخوشیا شکل بنی سدا بتا اگر بو پیدا بونا طبعا قالك نخوشی دی یکیش و نخوشی دلی سدا بتا مثلا ذبح صدری چد بن خودنا کت نجات جلطه سری جلطه دلی چد بن نخوشی گل چیزکا نخوشی چاوا وکی آواز بی آوارش هنده جهات گهته هنده کو نخوش چابت خوش دست دتن هر روزات بتا اگر بو کلبونا پیا و حتی ما دیتین گلک نخوشا پیت خوشیش دست دان سیدا يعني نخوشيا شاكرة قال نخوشي جيتشن يعني كم متعلقة يعني نخوشيا شاكرة قالك جوري ديت نخوشيا جيتشن درست هبونا و نخوشيا دما مروف توش بيو افيد دجي هميل دف مروف پیدا بون في حالتي دكتور چاره سری چلتید زحمت تر لیتید آن بیشین بیتا چاره سری که ایک جار لاواز کو ام بیشین چاره سری بونه بیت بله راستی نخوشی شاکره هکا دست به که باش بیتا چاره سر کرن و باش گوی خوب داتا نوشداری و پیگیریارین مای تویب کتن و تنظیم که باش بختت خانو و خانت خدا و ازش که باش هبت ام بیشین هنده جا اف مضاعفاته یعنی اف ایش دی احتمال 15 سالا جی بو چه نبیتن بس کلا جا نخوش مایدیتی يعني خلال چند سال كذا سيدا قالك اف مضاعفات اف اوديات بوچه يعني مثلا ايكي چابت خوش دست دون آنجي مثلا بيتوي قالك التهابات چه بون یا گل چیز که توی مثلا خود نکد دست دون یه باید اگر با شیشنا گل چیز که بس که يعني نخوش بسرعه ما هكا باش بتا 400 كده سيدا كودي قالك دير بتن جوا مضاعفات زور جانا اما بيبندي ورگرين طيبت ايوار باش طيبت كرم كه الو سر جاوید من فرمو مجي هاروكي دكتوري قلتي جبن كسر جن كدوجيان بله فتره حمله رو بموچه مو فتره هي وحشته بله ريجو انا اتمنى دكتور ادريسي فقير حد بنعمل بله وبشتي ولاد خو تقريبا ابقى عم يدشك من بيدوي من بشتي ولاد حبراسون ده خارجي كان بس جو كان يفحصي فيكم دي زون كوتشون زور جان زور سپاس بوده طيبت دكتور چه برسه از کمی نخوشت من سید بله هزار جان خوش حالیه بله سيد ابو في خشكي طبعا اولي سلامتي بوتا والحمد لله تبچي که خب سلامتي دون الحمد لله يا باشا هكا خلال السه هيبت اولي شش هيبت اولي تو مراجعه که بکی هنده پشکینا بخو بکی دا امزانی که مثلا اف نخوش دفتمای آن چکو احتمالات دلتا دای آنجی تدویت مستقبلی خود هنده بچی که دید دلتا جا باش ارا تو جاره که مثلا مجاله که بخو بینی هنده پشکینا بخو بکی تا قبضان این که نخوشیات مای آن زور جان دکتر جنابیتا بحثی ورزشی گر بله ورزش چند دام گرنگه بوی مروفی اوی ام بجین توشی وی نخوشید بیتیان ام بجین ها یه توش بیتو ام بجین یعنی نیشان الدف پیداد بن ورزش چند دا گرنگه و ام بجین جوره که ورزش یه ام بجین تایبت هینت بجنه نخوشی خوکو وی جوری ورزشی بکه بوده و صاباش داره راستی ورزش گله که گرنگه بو نخوشی شکره يعني قال طبعا تنظيم كات خانو و خانه دا مگوتی قال علاجي طبعا بتوزش يعني هكو بيجن هكو فاكتورة كيان عاملة كرئيسية بو كيمكن رجا شكلت ناف جسمي دا نه بس رجا شكله طبعا بتا اگر بو نزنبونا دهني انجي كوليسترولي ناف خينه دا هر نفسي وقتي داد بتن طبعا فشار خيني جتين تخاره وتحسن كله يعني باشيه كله تختت وزن انساني دا وزن نخوشي دا دائما ام بجنا نخوشت خو ورزش گله مهمه طبعا سبارت جورا سيدا يعني او شيت هكا بيجن شخرا باشتر سباحه ملواني شخرا باشتر بوي او شيت ملواني بكتن
طبعا هندك جوري ديجيتين وكي هاتنو چونكي وكي مثلا وزشكا عم بيجين هرولكا بسيط بكتن يانجي جهازك المال هبتن هما هكا بس بيتو تشد جي نخوش أم ممنوني زوج يعني بس بيتو تشد نه بس يرنيشتي بت شكو قال جا نخوش ديتن خودي دكتور هما بس استخوم وفتخوم ومتش روين مخاري بس دارما تلفزيوني كنترول دست مدها ايش في قناتي دارم ام حسنا كان هستي بوانا خوشا ام بيجين هكا تشابتن اسبوعي دا 5 روز هر روز نيف ساعت حتى 40 دقيقه تو بكي هكا وات 40 دقيقه جي سيدا تو 10 دقيقه جي بكي زور باشه بوده يعني نشاطه تو 40 دقيقه بيك بكي يعني هكا تشوريكك نيف ساعت تو بكي جلق باشه زور بله يعني دو روزي استراحه بوده اسبوعي دا يعني تو 5 روز بكي جلق زور او درجه دي بو كنترولي ولا بخو مطاعبت شو لكي بكات تشتكي بكات بس تا او ديك هبت يعني برنامجك داريتي هبتن وردك هبت روجدا تو توزشك هبت دو تو باشي بخيات شكر خدا زور جان دكتور افي ام بيجين برنامج كوفيغا في جناب تاجي قوتي وام بيجين كرنا ورزشي يعني حتى دارتنا ناميلكه کی بوه کی خارنو و خارنت نخوشی تدا بین دیار کردن سر نخوش بیت بالاف کردن لسنتری نخوشین شکلی دشتکی وصل جناب هوا به ربوه و داب خلق بگیری پیت کت بینا کتن راستی صدا اوه ما گلک جو اوه تمایدانی جدول کو مثلا دی چا تشت چه خوی و فراوین چه خوی و شیوه چه خوی همین صدا جدول میدانی همین میدانی ببصورة عامة سيدو نخوشي ها شاكري هاي بيجريوي جلكا كما ام نابجين قشتي برادات مش معجز نبن بس ام بجين بارا بتر يعني اشين بجمتاش بينجي صادق بتر بيجري هناك يعني مثلا ما قلتي بابا شاكري نكن نافشاي دا ديت بيش والله دكتور بيش كاك مكيري ايتا بيش كاكيري تا مهم حاليا انجي والله دكتور مكيري بس متيك بنادا سيدو ابا همي خلاتينا اف خاصة ام بجني شاكرة مصطنع شاكرة يعني اباتيتا فروتين سيكا او قالك خرابة بنخوش شاكرة خاصة هكا بكتا تشايدا انجي بكتا حلويات يانجي مثلا بقلاوة زلابية وبيبسي اف تشتهم 100 خراب من سيدا وجدول جي سيدا بار بكا يك نخوشنينا ما جدول ندايه بار بتر زانجي بس بيجريت ميتال دفوع يعني ام دي بجني بس سيدا بيشتي هنجي ام نزون كانه او شد كان عجبت بيجريت كان انا او ميتهويره او نخوش يا اخو بله انا في بيوندي ورقدين كاك امير ايفار باش كاك امير شو دكتور باشي ممنون سپاس ممنون بده الو بچك دنگ تلفزيون اخو كيم كاك امير كاك دنگ تلفزيون كيم محمد دكتور ممنون بده زو سپاس ممنون دكتور أنا بتكلمان إيش السكر جاي إيش السكر جاي وهيدويا بتشيكونه بله وسكر جاي هيدويا جاي تعيش سكر جاي بس يزودي بده صدو سنجي بده مو صدو بي صدو سي بله جا دكتور كا علاج خوب بخود آن نه چه علاجات خودتن؟ دكتور ممكن دكتور خاصة بله فعلاج تو مثلا تقول بك كذا حد يكون بيش راضي بله آن حاسك يكون بله هر أفا بكاك أمير ام هو دكتور خاصة بله بيش هر أفا بوان تيجاشتين هر أفا بكاك أمير بله زور سپاس بودت من الهیویا برسبه سر چاودن بله سيدا او دي ما شو قلت وكيه بري ده نفسي ما قلت يا حبكه خو خود خود حتى خود بچي كي بدته بشتهنگه او دي مثلا مراجعه خو كاتن دي بشكلين خو كاتن شتي اف نخوشي برينگه ما بقول زارجان دكتور كانجي نخوشيا شكل بيت جهه ما ترسيه الدف مروفي ان كانجي دي بجنا نخوشي اذا جاشت زنقا صور فيري ونخوش ام بيجي ما ترسيه بله راسي سيدا ام هندجا ام بشكلين باش بو نخوشي خود كان خاصة وقت ام بينين افي نخوشياوية يعني اكل بيجن دوم دريج بوي خاصة ايت مثلا 10 سالة بتر هاي يعني اوا ابت انسولين الدونن فحصة كهي سيدا ام بيجن فحصة متراكم يعني انجا بيجن فحصة اجبائي ونسي وقت ام بينين ابت قاعدة حدكي
و نخوش علاج خوات گرتن و هر نخوش شکراوی هر نافخین دا بلنده ان بجنه ایما تو ده مثلا حبکات خوزه ده که ایما تو ده شران قدانی وقتی نخوش بگیریه نکتن طبعا شتیتا گوتی و اشارت الصورة يعني هكا اف شكرا مين تهوصت نوف جسمي دا دي بتاقالك كورتيكرين سر اعضاء الجسمي شتي ما قلتي يعني مثلا كورتيكرين سر جوبي سر دلي سر بي اف تشتهمي درجة شبن بس كو ام بيجين كو باربت مضاعفات الشكرة 10 سالة ويبا شبن يعني احتمال هندك تهين مثلا 5 سالة 6 سالة چلي نبوي بس باربت علماء زانان بيجن 10 سالة هندك بيجن 15 سالة ويبا مضاعفات شدن طبعا هكذا يعني مثلا ديت نخوشاوي رجال شكل ناف جسمي دا مثلا همی گفت 3 ساعت بتره اب خویا باشه و نخوش کنترل کردی بتن چه نخوش زان تنی کنترل کردیه هک شکلاوی یا بخوارن بن 130 هدا بتن 8 ساعت آخر نخواد بتن یان گل خارنه 2 ساعت بن 108 هدا بتن یان فحصا متراکمی ام بجنه فحصا اچ بی ایونسی بن 7 هدا بتن يعني اف قياسه بو نخوشي قلب مهما يعني قال جا نخوش ديت بيش دكتور از چه ازان مشكله من باشه براتو زاني هكا شكلات بن 130 هدا بو بخارن بن 108 هدا بو قال خارنه يان فحصك اوان بجني متراكم بن 7 هدا بو طبعا هندك تين سداد بيجن ابد تعمرت هو مثلا 7 سال يعني جي 8 سال ولو اتكمن هكا حتى 7 و 8 جيبتن چه مشكلين متراكمه يعني بس ام يعني بقشتيد بيجين اف قياسات نوت نبره خو بالسلفه قياسات دكتور هندك كاسم بيجين دماد زانيتن فعلا افي توشي فينا خوشي بوي ل 5 صاريه قال دفهيدي بيني اهمال كرچ بيته بيناده تو ديفيجن هكرت شما دكتوري ما ده 40 منت چه نینه همه از دی بخو ناچمو دیچیم لی نخوشی حاضر دی چاو چه بی وقتی ایکوسا خو ام بیجین اهمال کت نه تدب دکتوری اف نخوشی سروی زال بید چاره سریایی ویگاوی دی چاو بید اری او با جاوه و 5 ساریه دیدت یا نه بله اكيد سدا وقتی نخوشت تشخیص کردن کو اوی نخوشی شکره های یا باش او لحظه بتا چاره سر کردن نخوشتن يعني اشتيتا قوتي مثلا خو إهمال كتن بس إهمال دي سر حسابه ديوي بتن سخلانيوي بتن وتوي فترة دا أن توي لحظة وقت نخوشيوي تدا تشخيص كدن احتمال نوجدار بس جورك حبكي ببنستن جورك بتنه ونخوشيوي سر في جوري حبكي ايك حبك جي بتن كنترول بتن يعني اشتي مقوتي مثلا ما بين 108 130 108 بس وقت نخوش إهمال خود كتن يعني بيجتن يلا ما تشنينا من از پارزا خو کم یا جی دی وزش کم نخیر وقتی نخوشی دیار بتن تو دی وزش جی کی و دی پارزی جی کی و دی حقا نجداری جی خوی اوا هستی که دی جهینی وقتی تب جهنینا بشتی فتره کی ساله که 2 ساله 5 ساله بشتی مگوتی حبکه دی بنا دو دی بنا 3 و احتمال هکه 4 سری نبجی يعني وا حبکه تدانجی و نخوش هر تیم دکتر الله شکرم مثل ساده 4 ساده و از هر حبکات خوم پارزید کم موزه شد کم ابي حالتی برا احتمالات محتاج دزیبی زور اجا اذا اخفنا من واضحه وقتی نخوشت ما تخوش تبي وقتی تشخیص بن تینا تشخیص کردن نخوشی شکره ان بجنه برا دست بی که تو علاج خوات گیره باشتره پشتی هنگی تو محتاجی گله حبکابی آنجی گله علاج مضاعف بلکو دچار علاج مضاعف گله جمله دیتین ساده وار و چون من علاج دایی چو مال گفت دکتر والله من حبیک خورم اما شکرم درز پشتی هنگی میگم تماس چه بم من بخوازش کردی هات نخوش شکراوی با 300 برای حبکه بدای فایده نکرد ما کرد دو احتمال ما کرد سیشی ساده وجا اذا اف هکت بیژن اف نامه اف رساله بلا بگهت همین نخوشت ما يتخشتوي كو وقت تشخيص بن بلا بزي چاره سري خوب كان باشتره زوجان اخفنا كاي بسيد بين كردي بيجن وانا او سري نيشت نه جاي درس يعني باشتره بو نخوشي او زي چاره سري خوب كان زوجان بله سيدا اندوي پیوندی وردین حجی ایفار باش الو ایفار باش ایوار انا باش بيت خير وسلامة خيراتنا دكتوري بكام ممنون وأز إيك شوام روفانم أبي سكري المن هذا بس وقتها هي سكري المن وحالة سكري من الحمد لله يا باشا أيسولين أدانم الحمد لله بس هم مليت من جالكتيشن همي قابا قدو بيجبر
سكرية یا نه آز بر آسولینایه همین ما بزنمن بر آسولینایه ملت اندتش و ندانجی حجیان نه گلک ممنون دکتر خدا عمل تدریس کت انشالله بلاد دکتره که جامعی گلک باسی ممنون سرچاود من حجی سلامتی انشالله بوده بله دکتر سيدا بو في خشكة طبعا سباسيويت كان بو افتشتد قوت انجي هندا جا سيدا اف ايشانا اف ازادت ملا يانجي دستا يان بيا ام بيجن سيدا التهابا يعني احتمالات مصطلح كردي بشكل زحمت بتن بس ام بيجن التهاب اعصاب محيطيه بجد تشيت دستا بن تشيت بيا بن هندا جات بنا طبعا اوكي نخوشي شميجها بشتي خلطه حجا قوتي بازا صلاي هاي وانسولين دانتن اسوي اطمئنان بيجمكو دازيا انسوليني في اجاري ناتشكت مستحيل ابد بس او خالتانا وحجيا شتن هندا بشكلينا بخوبكتن ايك شوا بشكلينا ابا كو فحصا فيتامين دي 3 فحصا كا فيتاميني او شد بكتن يعني فحصا كا فيتامين بي 12 يعني نوع كي فيتامين انجي اوجد بتاكاتي كرن كو نوع كي ازار انجي ايش تختنا بجسم مريدا طبعا هكا حكيت ميتفورمين انجي جلوكوفيج تخوتن ونخوشويشتي قلت يا كافنا يعني بازا صالية ام حس كان وابكتن وديتشارا سريجي ان شاء الله ذهبتن بس از بجمه كتو بعدهم بس سر انسولين تخو سر حبكت خو شم ما تصينينا سر انسوليني ودست توجي خوش بتن بس شو وقت توجي ام تحكود بين خدمات واداينا وابشكينا وبكانو ام علاجي بشارا سريع وبكانو سهل بشارا دكتور حاجه ام بيجين بسيارك الفيري خلقانت اوجي سردريا نوشداري چه شیوه بیدن وید گل نساخید همان دم دا سرداری یا اندام ماله ویا بیتن یا چاوا بیتن گلوی کسی او کسی توجبوی بنخوش یا شکلی و هر وکی یکی عادی دی بیتن یا انجی آواز یک هم راستی نخوش یا شکلی هستی دا راستی تعامل که خاص بید بیتن یعنی خاصتا عبید زارو انجید جهالت 30 سالی گنجت نه امید بجنس نیلا گله کتین سیدال دفمه نخوش یا شکلی های راستی المال یا باشه و کد بشن تعاملك جون قلبتك كده ودائما تشجيعك بود چه كان كو مثلا خاصة هكذا زيادة كود دائما نصحت الابكان مثلا وقت خدا دانه و مثلا خانو و خانتوت منتظم بين وهذا وقت يجي بشكل وردك وزش جهابتن تدفيهك المال بود چه كان يانجي تدفيهك جال برخينن خاص زارك سيدا راستی زارك او تربیتك خاص عنایتك خاص بد بتن يعني او شين سيدا نخوش با نخوش سيدا لازم تو بحكود بيجن جانبك نفساني جانبك رحمي بغداد سيدا يعني مثلا قال عصبي نبن اخفن جوان بيجني يعني كو شعور بكتن ايكي سردريوي باش بكسيدا زور جان ام دي كاك عزت يجي ورگرين كاك عزت ايوار باش كاك عزت ايوار باش كاك عزت سرچاوید من فرمو كرم كان دكتور بالنسبة لشكرامة مثلا تعسي أذكرهم مثلا صدو ده صدو ديستان صدو سين مثلا شبه مثلا بالرابع مثلا ده صد درجة مثلا مع العلم مثلا مش يجي نفاري من قصار كيف كتو هرمونات تعسي للشول كان يعني شكري إفراز كان تذكر نظر شو بوردي هاي تو چه علاجی ورگیری زحمت نداری؟ تو چه علاجی ورگیری کاک عزت؟ بله؟ تو چه علاجی ورگیری؟ کش علاجی تو ورگیری؟ انسولین بله سیدا انسولین بله زور سپاس بوده بله راستی سیدا اف نخوشت انسولینی ورگیرن هنده جا وقتی جرعه انسولین خاصة دمی شیوه دا یا زیده بتن احتمالات نیوا شبه دا رب العالمین حسا حس کری بنکریاس دو شانه دیده شانه که مسئول افراز انسولینی شانه که مسئول افراز گلوکاگونی هر یکیش واب عکس یکیش شد کرد انسولین چت که سیده شکل تین تخاره گلوکاگون هورمونه که دیش خلیه که دیتا افراز کردن شکل بلند کرد او نخوشت انسولین وان کردن هکه خاصة جرعاوای بشبه زیده بتیا شیوه احتمالات نیف شفده سیده شکروات تتخاره وقتی تتخاره اف هرمونی دی امید بجنه گلوکاگون رب العالمین هو صحیح حس کری وسیله که دفاعیه دی چی کتن دیتت ناف خینه دا
دي تشكتن أي شاكرك العادة كي هابت أن بروتينك ديش كانتن دي كتا شاكر بوشي سيدا دا نخوش نيفا شبدا أم خود نكت شاكر بكبت كوهاش خونه بتن يعني بعد تشتكي خلقي كي رب العالمين يوصى أف خليها الدين كو دا نخوش يعني شعور بهبوط نكت كو نكبتن هاش خونه بت إذن أف نخوش سيدا يا باش أوا جدولك مرتب بخود شيكتن شاكر خو بري خارنه بگرتن بشتي خارنه بساعتا دمت نبتن يا باش أوا سيدا مگوتي بخارن 130 180 دمت نبت بلا سحكته لحظه ديت 140 كم تربو دفاقية كي خود وقتی ديت نخوش شاكراوي سبيدها بلنده إذن خلالات انسولين ده هاي جرعاوية بشوية زيادة لازم او چه بكتن شتي مگوتي اوی جدول فحصي بخود شكت و حكا بشت سيدا هندجا 2 شوه 3 شوه فحص خوب گرش خورابت جلسه خود توقيت كد سحكت كان عجبا يعني رجال شكلت ناف خينه دا چنده لفي ساعته حكا يا كين بت بش راس با جرعاوية شيوية سيدا حسيدا زور جان بيجن ما واضح كد زور جان قالك واضح جدولك تشيكت بيت سردانا ما بكت امت خدمتاي زور جان امدا كاك دلواني شيوار گرين كاك دلوان ايوار باش بلا ودي ماهيك پیوندی بيت كرم كد دمت خوش برای باشتر سر چاوید من خیرات نمیوانش ترکم زور سپاس بوده سیدا راستی من یشاشا کردین اینه و مداخله که با جواد خدا بچه ها فکر با بله من نخوشی و بینگویتی ایرا بود بله جایی که جناب اول جایی که دکتره که بسپور رو بارید و میوان که بود مگه هست زور سپاس بوده دی برچه فرگرین ایشالا زور سپاس کاک دلوان دکتر چند ام بشین کسی که پیوندی مکری بحثی وی جهازید کن اوید کت ناف مال دا و کار بینیدن هبون جهازید ناف مال دا هنده کس بلکو ام بشین دلیوان نه مرتاحه بلکو هر ساعته که دی چیتن جاره که سحکتی هر 2 ساعته یعنی بشین کم تا دی سحکتی اری اوه چل نخوشید که تو نابینی نخوشی حالته که در راکیه که دفچید که ایدی همه بردام دی ویشولی و بید اب خود دلیوی نخوشید بلکو نخوشیایی ولی نهید کو هاریو کد بلکو دی دجیوی راوستی بله اب خو جهاز شکر یعنی اوه بگرن حکت مان ده بت خاصة بوا نخوش اوه جور اولی اوه انسولین ود گرن گله باشه بوچی دابزانم کار مثلا شکر خو چه دمیدا چنده هات خاره آن نه هات خاره بو نوع دوی اوه حبکا ود گرتن یا باشه هبت سیدا بس چیه بس نبته اگر که مثلا هشتی تا گوتی هر نیف ساعته شکر خوب گرد وی دستی ولا دختو صاده وی دستی وی 2 ساده ابد بتا وكي نوع يعني وكي نوع عجزيه كي ان ستريسا كي هي دل قلق دل تشد قلق والده في حالتي دا سيدا عندك هرمون نوف جسمي دا بلند بن بتا اجر كو نخش يعني شاكر بتن نوف جسمي دا زيد بتن بجا نصحه مال هو يعني كشيره مال هو بلا وانا كان يعني مثلا ابي حبكه واد جرتن او شيتن اسبوع دجاب جرتن جارك بري خورنه جارك بشتي خورنه کو مثلا وکی جدوله که بسیط به خود چکتن هکل سر حبکا بتن نشانش داره خوب دتن بس که همه ایکی نخوشی نبتن و همه هر بیت جهازی بگرد و فحص مالا هنده یا باشه اوانه کتن هکا سیدا جدوت از بس ملاحظه که بیجن کو مثلا بلا نخوشت ما آنجی کس کارت ما پیش راز بن وقتی بینن شکراوید بن صدی دابتن بخورن اوه نورماله همه ها جاینا چه پشکینا بخو بکت ایلا هکا ایکیت مال ده بتن سال جاره که بکتن یعنی ها جاینا یان هکا دید شکراوید بن 140 دایل گل خورنه ها جاینا چه پشکینا همه بخو هر بینتن فحصا بکتن زور جان دکتر ده بحثی مروفه ام بیجین نورمال کرکا اری اوی کو اف نخوشی لینه چند فرق سال جاره که 2 سال جاره که یا هم بیشینشی مروفی بو 15 سال بو 20 سال بو 30 سال چه مروف پشکی اینا خوب کد که مروفی خوب پشتراز بیتن از توشی چه نخوشانه و یعنی بو گلک نخوشی دیشی مروف چیت پشکی این کد لی نخوشی شکلی مروف چه هم بیشین جدول دانید بو یکی که پتر آگه داری سرگیانه خواهد بو نخوشی طبعا خاصة اف کسوکارت نخوشی شکلیت مال ده بتسید و عملت واش چلی بوری بن و تقلو بن كيم حركة بن يا باش أبا سيدا أبا على الأقل صالة جاركي بشكين تخو بكان بشكينا شاكري طبعا يا فحصة شاكري بكان بشكينا مثلا كوليسترول عن دهنياتا بكان قلق باش سيدا بوشي شكوشتي مقوتي بريخو يعني احتمال 5 ساده نخوشيا شاكري ديار نمت
يعني تشار ديار بت مثلا مراجعات دكتور كي كري بو التهابك يونجي هما فحصك كري قلتي والله نخوشيا شكلها جا هكذا بيجن كشيرت بو ابيت مال دهين سدا يا باش اول سال جاره که هندک پشکینا بخو بکن کیشا خوبی نخواد سدا تنظیم که بخنت خواد نخدا چکو ام بجین وراثت گلک دور خوی هی نوع دوی دا بلا کسی کار نجبی نکن نوع دوی دا دایکو بابا دوره که هی کل بچیکت وادر کردن يعني مثلا احتمال البچیکه کی الدوا شرط نینا بس که احتیاط خواد گرت ایک مال دا هبتن یا باش عدد اندامت مال احتیاط خوار گرفت احتیاط کشا خوبی نخوره تنظیمه که بخنت خوارنت خدا و خوارنت خدا و طبعا وزن شکا چکیا روزانه جهه بتن شتی مگوت نیف ساعتک دیگه لکا باش بتن زور جانه دکتر وی دمی مایی ام دی بحثی ام بجین سنتر نخوشی شکری که اینو ام بجین هبونا بیت وی انتدا اف سنتر دکتر چند افروکا سنتر اگر که ام بجین هفرکیا سنترین ولاتین در دوریان ام بجین این جهانی بکتن بله راستی سیدا نسبت سنتر ما طبعا قبل 2007 هاتی دوم زندن الدست بك يعني نخوشة هاتي ما ترجستات كرين يعني تسجيل كرين حتى أفريكاش تقريبا دوري بدت 13000 نخوشة 12000 حتى 16 يتسجل كرينا الجال حفصده حتى حصدت أولا طبعا أمنشن بالمتسيدة كو سنتر ما بوي خدمتك باش يعني وكي سرنسر جهانه يا أمزان السيستم الصحي العراقي همية لغاز سيدا يعني نعم مثلا ام طابقنا سيستم خو بس يا معلومة سيدا خاصة في وقت دو ماهي كده نظام تأمين سيدا منينة يعني نظام تأمين كو تأمين صحي مجتمعي دا منينة كو نخوشي دكتور خوي تايبت هبت يعني دكتور خوي خيزاني هبتن نخوشي ما بربلا سيدا هروي العادك أفريكا الدف إدريسي صباحي الدف دكتور كدي دوزباي الإيراني سيزبايل تركي يعني نخوشت مات بربلاون سيستم ما صحي حتى نك ام نجهش نقيناغه كي كو ام هصا او ديب كان مودرن كان يعني تطوير كان كو بجه نبي استي ابت او دوله دي خاصه اب دوله جيران يعني مثلا دوله اردن سالك الويربهم واسي سيستم كي متكامل بو نخوشي زاني تشتكيري كي نوش داروي خزانيه كي نوش داروي تايبت منده چكو نخوشت ما حتى نك سيدا نزانن مثلا چهار سریا خود چه کن يعني جالك جاد بيني مثلا اشادليه هاي يعني طبعا بو دكتوره ما همي احترام ورئيس بو همي كو انا بحسيبات كم دي بيني يعني نخوش كامل الدف دكتوره كي تايبن من مثلا يدليه ان يقول چيز كايا يتكت يعني چهار سریا خويا شاكر يتكت چهار سریا خويا دليت كتن نخوش شاكر سدا نخوش که لازمه بتا چهار سر کردن قبل جالك دكتوره که دکتر تایبتمند شکره یه دوی هکم مشکل که دلی هبتن دکتر تایبتمند ریز باید علاج وکت مشکل که گلچیز که هبتن دلگل وکتن مشکل که چاوا هبت گل نجار چاوی و هر وصا یا باش اوسیدا نخوش شکره یعنی نه بس نجارکتن هبتن خاصتا از بواد بجم ابد مضاعفات بچی بون بس هر نفسی وقتی دا هکه اف نخوش چه مشکل با چه نبون یا باش او جار جابت خوف هست کن ساله جاره که شش و حتی ساله که پشکنین گل چیز که وا بنکردن پشکنین دلی ساله جاره که بنکردن چه مشکلی نینا یعنی نخوش دیگه دوست ما چه نکرده دکتر افتش تنها چه بسیده لازمه بنکردن سنتر ما تاراده که پشکنین چاوات کن یه کلسترولی یه شکر اموات کن بس چون که عدده که گلک می های سیدا ازدحامه که گلک احتمال ام نشین پی آستی بو همیا بکن چون عدد ما كيما وتدبيني نخوشيا شكرجي نخوشيا كا يعني ابويا بربلا في العالم همية يعني تقريبا 307 مليون حتى توجبوية نخوشيا شكرنا الجهان همية هكا ام بيجين الولات ما ام بيجين العراقي والطيبات الاقليمي تقريبا رجال زكي 12 حتى 12 مهم هكا ما ام بيجين نفوسها ما مليونك بتن الدهو كده ودورو برا احتمالا ما 100,000 نخوش توجبوها بن بس امنزونين ابا هميل كيفنا يعني داف منا درفنا اشتي مقود سيدا سيستم ما بربلاون يعني ما سيستم كي صحي باشي متطور نينا كو اف نخوش همي بين 400 كذن يعني بشكل كي
تنظیم کری يعني بلا دكتور وكش من عودي نبن يعني كو از مع احترام صراحة از بيجم يعني ما السيستم ما نهي متكاملة يلواز قالك بس عمل كود بيجن عمل بوارده كو رجعك بفهم اف سيستم باشتر لبت دكتورت ما خزاني بتر لبن نخوش قالك بين 400 كدن خاصة ابت نوعية دوي ابت بس حبكوا ورجدن المركز خزاني ومركزه كي ان شاء الله عمل بر كو مثلا بتطور تربتن بس بوانا خوشا ابت انسولين ودگرن يانجي ابت عندك مضاعفات قالها بن باريكاريا دكتور دي برادرت ما يدلي يتقول چيز كاوي تشوفا كو امشين خدمتك خو يا باشتر بوانا خوشا بكن يا بدلمانينا نخوش مضاعفات بود چه بن امچتا ترکیه امچتا ایران چکو راستی گلک نخوشیات بن پریکه و اودی و بعد که هنده جاتینا وجی گلک بسر بر يعني مدویتن ام هشتا بوان خوشا باشتر بین و مدویت ام هشتا تایبتمندی یا شکل خاص و یا غد سما مجتمعی دا ناف ملت خدا باشتر لبکن دکتور زودتر کن و گازن دبگهینه دائره صحیح بله سنتر زیادت يعني ام و زودی گازن دبگهینه دائره صحیح بگهینه وزارت گهندی شوابتن اوی هکود بیجن قسمی آن وی اودیش و نوشداریا شکره که هشتا زیادتر بکن دا امشین تختیا و همین نخوشا بکن که راستی دو کردیس آنجی دکترت من شکر احترام ام نشین روژه 200 نخوشا بمشینن گلا جاتین 150 200 سیدا ام نشین همیال نفسی وقتی داف مشینن يعني هکر تو حساب که روژه 150 بین احتمال ام نشین دقیقه که دقونی و ایکی مشینن مع العلم نخوش شکره لازم کم چاره که گده دقیقه بین تخار دفنوش داری کدام چاره سریع که درست بو وی نخوش خوشتوی بتکن زوجن دکتر ده مهمی برف دیماهی که بچه من ویتن از دیماهی آموزگاری جناب ترزانم بو نخوش ام بجین اوین توش بو اوین توش نبوی هکر کرتی بیتن بله راستی اولا طبعا ام دخواست کن رب العالمین سلامتی بدت همین نخوشا و از بجم همین نخوشا ابت علاجی ود گیرن استمراریت سر علاج خود کن يعني گوی خونه دارن گود کت کسی بلا مستمر علاج خود ابی حبکا بلا حبکت خوب خود ابی شناقت خوب دانتن وکی دیکو مثلا هکت تشتک هبت بصبارت مثلا عملیات که آنجی چاره سریه که بار بکه هکمت تشتک زانی ام خود گهی نوا يعني مثلا هک عملیاتک آنجی چاره سریه که درست بتکرن دل دنیای همین سیدا بربران بتن از البوار سیدا وکی دیجی طبعا بو نخوشی يعني بلا نخوشی خوب اودی و ورگرتن يعني جیان خو خوش ورگرتن يعني نبیت والله ما نخوشی شکل من های هم خلاص اس منتهیبم نخرنا بلا درمان خوب دستای ورگرتن و متابعه دکتر خوب کتن ورد خوی وزش هبتن تنظیم که بختت خانو و خانت خدا و هکود بیجن شیرت آمجی بوا کس و کار آنجی و خلکی ابيت مثلا بري نخوشا بجني مثلا شنقت خو ندانه آنجي حبكت خو از بجمه بلا جوي عادتي تركن بلا بالعكس بلا تشجيع وابكن كو هذا درمانت خو بخون كو با ان شاء الله بلكي صحته برا باشي بتنسيدا دکتر زور سپاس بوده که تا رو کمیوان بوی گلمه تا امازن کریم و پیواه بیا من اوه بینه رو ما ام شابین پیچک مفای اجوا پیوین تا و ویدمی تا زیارین ور بگرین زور سپاس بهاجی سیدا بله بینه هجا خوشتوی بی چند هم گشتنه دیموهی که خلق ابروکه برنامه هوای روزانه ایوار بادینان هیویا من اوه ام شابین پیچک خدمت هوای هجا خوشتوی بگین تا اموهین و ایوار کدی جت چاودی خدای مازن دارم بخاطره